Mi Bošnjaci smo historijski relativno iživljeni na ovim prostorima, širim i od ovih današnjih, i vojnički, i ekonomski, i kulturno. Premda smo posljednjih 112 godina marginalizirani kao politički narod, fizički i ekonomski, sistemski i nesistemski uništavani, kulturno nipodaštavani, vjerski satanizirani kao azijatsko-islamski relikt u kršćansko-hrišćanskoj Europi. Posljednjih 50 godina jedini smo narod u europskom prostoru bez nacionalnih institucija, sa anacionalnom političkim poltronskim vrhom, s policijskom presijom nad vjerskom i svjetovnom inteligencijom, bez prava na nacionalno ime, jezik, književnost, društvene običaje i vjersku praksu, sa zavodljivim utapanjem u zamagljeno jugoslavenstvo koje je bilo kao čistilište za buduća nacionalna opredjeljenja, konačno posljednjih 20 godina s nacionalnim imenom musliman, što se uvijek moglo etnogenetski i politički i relativizirati i problematizirati, te prema potrebi zloupotrebljavati udaljujući nas terminološki od pojma o zemlji, porijeklu i jeziku. Ovaj uzburkani historijski tok jedan je od uzroka što se u bošnjačkom muslimanskom narodu mogu sresti svi oblici krajnosti. Nisam nigdje sreo tako dirljive, dobrodušne, naivne i predane ljude, beskrajno samo požrtvovane, spremne na svaku ličnu i kolektivnu žrtvu, i nigdje takve pojedince i skupine apsolutno uskogrude, beskrajno samožive, potkupljive, politički ljigave i nadasve opsjednute omalovažavanjem svega vlastitog imena, vjere, običaja, prošlosti. Ne nalazim tome danas nikakvih opravdanja. Tako bez jasnog političkog programa, bez pravog političkog vodstva, bez dovoljno uvažavanja vjerskih i kulturnih autoriteta, bez smisla za svaki oblik skladnog organiziranja, a kamoli smisla za vidove apsolutizma, diktature i kulta ličnosti, bez čega se ne mogu uspješno prebroditi neke kritičke faze, u općoj državnoj i društvenoj regresiji izazvanoj predvidljivim historijskim gibanjima na Balkanu, tako se razvila u našem narodu ona pogubna svojstva koja iznutra rastaču vlastito tijelo i vlastitu dušu. Tako je u praskozorje moguće bosanske autonomaške slobode iskoračio mladi Husein Beg Gradaščević, ali i ostareli Alipaša Rizvanbegović. U austro-ugarskim okupacijskim nedoumicama pojavio se umni muftija Karabek i razularena mostarska svjetina, razboriti Mehmed Kapetanović Bušak i smutljivi Hadžilojo, takozvani mehkiši i takozvani tvrdiši, Gajret, ali i narodna uzdanica, latinica i ćirilica, časni rejs Čaušević i konzervativna ulema, senilni doglavnik Adema Gamešić u Zagrebu i zaneseni Srboljub Mustafa Mulalić u Dražinom četničkom štabu, dalekovidi i usamljeni Husaga Čišić, građanski liberal sa ustavnim prijedlogom o Bošnjacima u prvoj saveznoj skupštini Federativne Jugoslavije i uštogljeni mostarski ekavac Abdo Humo, Mak Dizdar kao hrvatski književnik i njegov brat Hamid kao srpski književnik na katedri za suvremenu hrvatsku književnost u Zagrebu i drugim katedrama, Meša Selimović član SANU i Alija Nametak član JAZU, potom Hamdija Pozderac i Alija Izetbegović, raskol SDA i MBO, koji je onemogućio veliku političku pobjedu našem narodu na prvim slobodnim izborima, Islamski centar u Zagrebu sa svojim programom i centralne islamske ustanove u Sarajevu, potom Fikret i Alija, Juka kao vid lokalne samovolje i vrhovna komanda armije u ratu, bježanje rektora univerziteta u strane zemlje i mali ljudi s periferije, veliki heroji i šehidi, novi Naibu Rejs i paralelna paralizatorska antirejsovska struja, vlada u Sarajevu i vlada spasa u Ljubljani, bljedunjavi SDA-ovski gradonačelnici u Hercegovini, muslimani bojovnici HVO i muslimani logoraši HVO, autonomaške feudalne pretenzije Fikreta Abdića u Sadzinskoj krajini i sudbina Bosne i Hercegovine i tako dalje. Pored toga što smo svi Bošnjaci, muslimani, mi smo još žešće Sarajlije, Sandžaklije, Hercegovci, Krajišnici, kraja nema tome atomiziranju.
Ja se iskreno ne mogu načuditi našoj ležernosti, našoj nonšalantnosti bez pokrića, našoj ratnoj ležernosti, nedisciplini, vidovima švercerskog mentaliteta, šepenačkim patriotizmom, političkoj lokalnoj kratkovidosti, nedostatku usvajanja pouka o genocidnim ponavljanjima, neproduktivnom islamskom fatalizmu, neobaviještenosti i naivnom iščekivanju u tuđu pomoć. Uporedite žepu i gratačac sa onim muslimanskim prostorima tipičnog nesnalaženja, uporedite silu koju su jedni suzbili i tragične zablude i nesnalaženja drugih. Mi ni Srbima ni Hrvatima s kojima živimo, s kojima smo živjeli, nismo nikada dali povod za njihov genocid nad našim nezaštićenim narodom. Njihova zlodjela rezultat su planiranih radnji, u tome ima niz upečatljivih pouka iz bliže i dalje prošlosti, ali smo te pouke zaboravili u svojoj naivnoj dobrodušnosti i svom političkom nemaru. Provođenje programa o Velikoj Srbiji i kasnije dogovor Milošević-Tuđman o podjeli Bosne i Hercegovine ne bi moglo spriječiti bilo kakvo naše drukčije ponašanje, bilo koja drukčija politička struktura i bilo koja drukčija politička ličnost našeg naroda. Ako ovo ne razumijemo odmah i na pravi način, onda se pridružujemo agresoru i njegovim tvrdnjama o našoj krivnji ili podjeli krivice. Vrijeme je da još jednom kažemo da je ovo vid krstaškog rata, te je naša krivnja kolektivna. Neću reći da smo se u ovom ratu u svemu dobro ponašali i organizirano radili, neću reći da je sve moralo biti kako je bilo, ali osnovni tog događaja išao bi kako je išao. To nije emotivni svađalački komšijski rat, to je bilo i sada je fizičko realiziranje dugogodišnjih političkih planova, beskrupulozna, nemilosrdna i radikalna akcija. Propagandna mašinerija, srpska i hrvatska, što je potpuno razumljivo, poznaju evropski animozitet, antiislamski animozitet, te plaše svijet našom vjerom i naše poznate i od objektivnih stručnjaka utvrđene vrline predstavljaju kao nedostatke. Zapravo, Europa ne uvažava naše multikulturne oblike zajedništva i naš način suživota koji su mogli upoznati i u ratu. Oni to doživljavaju više sa čuđenjem nego sa razumijevanjem. Mi nismo tijesni, kako bi naš narod rekao, ali je očigledno da Srbi i Hrvati žele da nas pouče kakvi treba da budemo. Neke od tih pouka moramo usvojiti da bismo bili razumljivi. Protubosanske, protubošnjačke, protumuslimanske najde s lijeva i s desna, mržnja kojom sumnjiče ovu našu duhovnu čistotu i krvavim tragom potire sve što smo svojim stopama dotakli i duhom opredmetili. Jer mi nismo nikakav nebeski narod, već zemaljski, ovozemaljski, ove zemlje. Uvijek bijasmo odmjereni, nenametljivi, prijazni, učtivi i obzirni i uvijek je to ocijenjeno kao naša slabost, a ne kao širokogrudost našeg muslimanskog bića. Cijenjeni smo ne prema onome što jesmo i nudimo u suživotu s drugima, već prema mjeri, svojstvima i moralu cjenitelja. To, nažalost, nije nikakva utjeha. Zlo ne traži pohvalu, već napitak suludog zanosa. Prihvatili smo sve lijepe riječi koje su nam nuđene, vjerovali u bajke koje su nam namjenski pričane, praštali zloću i ružnoću koje su nam činjene, pružali čiste ruke u daleku budućnost. Sve to manje više bila smišljena laž i lukava podvala. Sve se to sada cinički hihoće u naše ukrvavljeno lice, ne bez manijakalnog zločinačkog užitka. Za sprečavanje vlastite odbrane narodu i podržavanje svojevrsnog krstaškog rata protiv nas, Zapad je učinio zloslutan presedan. Velike sile i Vijeće sigurnosti objektivno su saučesnici u ovim zlodjelima. Time ovo neće biti posljednji europski mrak. Poslije zlodjela nad nama, poslije upečatljivih doživljaja tih zlodjela, niko na svijetu nije nevin. Nema ni jedne naše smrti koja nije s nekim podijeljena. Količina naše nevine krvi dostojna pomjeranja ustaljenih pojmova o vremenu u kojem ovaj svijet živi. Ono što se događa u Ženevi na pregovorima, to je prisila. I trojna podjela Bosne i Hercegovine, komšinska i međunarodna prisila. To je konačno gruba realnost
koje se moramo što prije priviknuti mimo svoje volje i zato